Kabelai sibun ke jing like por jing pi ban page ya kan ke video. Ha kan ke video ini page phang kawai ke sinong ke badon hadu kumba 60% ke wala nang ban tho badon pule. Bat kadai ke sinong ke banengkong habaro kawai ke India bandon hadu 60% ke wala nang ha ka ban tho badon pule. Ka kerteng jong kan ke sinong kadai ka pothan ni kan. Kabadon haka distrik Ernakulam. Kani kesinong kadon haka jela Kerala ngitibaro baga jela Kerala kadai ke jela kabawan hak kerdan kabah klidu nabaro ki jela bat ki Union Territory jong kari India haka jingpun jong kibalanang hak pantho bat pulih. Katkum ke sensus jong snem arajar kharway idon hadu kendai pusau persen ki literacy rate butsa ka Lakshadweep Mizoram bat ka Goa. Bat ke jela Meghalaya ke jongi kadon hak kerdan ka Arpulai nabaro ki jela bat ki Union Territory jong kari India kadan gumba nyau pusau persen ki balanang hakaban tho penpulih lane ka literacy rate. Kani kesinong ka jingai kumba arspa kadwai kilometer na kanongba ka Kerala kata Thiruvananthapuram. Bat ka jingai kumba sanpuar kilometer na kanongba Kochi. Kajing he jong kani kesinong kalong arpusau point lai sau square kilometer. Kani kesinong kadon kumba kat kendai ajar lai spa kendai ngut kinong sinong. Bat kadon hadu sau ajar san spa rapnyo numiyeng. Bat kani kesinong kadon hadu en reuteli kisko. Kabelai sibun gajing like por jong pi ban ya kani ke video ngin second du haka wai pat ke video kabelai sibun.